Men den kommer til at tage flere på løven. Den kommer til at This lion is surrounded. A clan of hyenas is closing in, laughing, testing, waiting for weakness. If you love raw, untold moments of the wild where survival is earned, not shared, hit like, subscribe, and stay with me, because this confrontation is about to turn brutal. Oj, nu tager Ej, den er blevet helt... Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halsen ud, den tåle mangler. Nej. Nej. Det er fandme voldsomt. Hvorfor fanden den kunne bare lade være at gå til løven? Jeg kan ikke lide at se det. Nej. Hvorfor skal de hen og provokere døre? De kan da bare gå væk. Den jagter den her vilde nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider, den her. Nej, den ligger og stikker og lider. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger det jo selv, de der hyæner. De er jo ikke engang et byttedyr her. De gør sig jo selv til det. Nej, men de har stjålet hans. Han har stjålet tilbage til ham. Nej. Jeg tror, det er det. Er den død? Den løven går hen til sådan noget andet, så er det færdigt. Det skal den. Det er ikke noget. Hold nu kæft. Nu tager den det. Men den kommer til at tage flere på løven. Den kommer til at lade flere. En af de dyr, der vil også den, der er død, ikke? Ellers så spiser jeg sig. Hvorfor går den ikke tilbage? Det tror jeg ikke. Der er nok meget. Nu der kommer der en anden.
den, at den var død. Ja. Ligesom den viser dem. Vi kan bare se her. Så nu er der ikke nogen pointe med det mere. Har du taget et billede af det der, hvor den står der? Og tager du billede med din iPad? Nej, jeg har slet ikke haft tid til det. Det skal ikke. Der er andre, der vil kigge i kikkert. Nej, det er også nok for mig. Kaj, kigger den over i, når du vil filme. Anne, gider du lige kigger den der ned i det der trappe? The lion has made a kill, and in the African savanna, that instantly attracts attention. Hyenas are among the most relentless opportunists in the wild. They don't hunt this lion's prey, but they want it, and they've come in numbers. Watch closely as the hyenas fan out. This isn't chaos. It's strategy. Each one probes the lion's defenses, darting in, snapping at his flanks, trying to exhaust him mentally and physically. Hyenas rely on intimidation, stamina, and teamwork to overwhelm even the strongest predators. But this lion refuses to yield. Every snarl, every explosive charge is calculated. He's conserving energy, choosing moments to strike fear into the clan. One well-timed lunge sends multiple hyenas scattering. This is dominance through confidence. Hyenas are capable of killing lions, especially when they sense hesitation. Yet here the balance shifts. The lion stands his ground over the carcass, roaring not just to threaten, but to announce ownership. This meal is his, and he's willing to fight for every bite. After repeated failed attempts, the clan begins to retreat. The risk is no longer worth the reward. Tonight, strength outweighs numbers and the lion eats alone. This moment reminds us that survival in the wild isn't just about power, it's about resolve. YouTubisio. Shorten it for YouTube Shorts or TikTok narration.